chemistry test ibu dan anak. Nombor 1, siapa yang cepat menangis? Tengok. Tak tahulah kenapa agaknya hormon. Jangan buka sangat. Jangan buka sangat. Okay. Okay, siapa yang paling banyak menyanyi kat dapur? Obviously lah, kita lah yang masak. Kita lah yang apa. Siapa lagi funny? Still confused. Ya. Am I funny? Mama funny lah. Serius lah. Tapi dia funny macam Dia macam mami joke lah. Dia mami ada joke. daddy joke, mami joke lah. ya, Okay. Alamak. Siapa lagi clingy? Of course. Siapa lagi tenang? Dia tenang. Okay. Tengok sekarang pun tahu. Dan yang last one, siapa lagi happy bila Marsha menang Talk to My Manager? Oh, dia awak pun happy. Mama of course. tapi saya nangis dulu. Tapi Mama Obviously lah. Sangat-sangat. Suka.